Nagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere 2024. Turi mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru muri iyi minsi adasanzwe kubera intambara ikomeye cyane iri muri Masisi ahitwa Ngungu ndetse na Masisi zone. Sentama uramahoro? Ni amahoro mushakamba namwe murandi. Yego natwe turi amahoro. Dukomeje gukurikirana, dukomeje kuba Masisi na Ngungu cyane. Masisi na Ngungu reka tuhabe ni umuriro. Yego, ni ahantu hari umuriro cyane, kandi iyo tuvuze Masisi ni ku cyicaro cya teritware. Twavuga Ngungu nayo iri muri Masisi, ariko ikaba mu gice cy'amajyepfo ya Masisi kijya kwegera neza igice cy'amajyaruguru ya Kivu y'amajyepfo. ngo haba ni n'ahantu hadasanzwe cyane kubera ubwiza bwaho, ariko no kuba ari hafi ya Rubaya. Rubaya rero ubwo iri hagati y'ibyo bice byombi. Ngungu iri mu majyepfo, Rubaya igakurikira ikazamo hagati, Masisi ikajya mu majyaruguru ya Rubaya. Urumva Rubaya ko iri hagati yaho, bikaba ari ibice by'ingenzi mushakamba. Yego, dufashe nka Ngungu ubwayo, ni igice cy'ubworozi. Haba inka nziza cyane, ngira ngo hariya yari ay'ibuguri. Hari amafoto y'inka wigeze kumpa ari yari ay'ibuguri, ariko izi Ngungu zirenze hariya. ngo amata yaho aryoha kubi cyane. Hakaba igice gitumburutse kiri hejuru, kigira imbeho cyane. Kigira imbeho cyane, kera hera ibirayi byinshi, hera amashaza, ugiye kureba ikintu hagera ugashaka kitari aho hafi ni urutoki. Ariko ibintu nk'amashaza, ibishyimbo, ibijumba, ibirayi cyane cyane, ibigori, ni ibintu bihera cyane, birahera pe. Rero kikaba n'igice cy'ubucuruzi. Gucuruza ibintu by'imyaka, gucuruza bindi abantu bakenera nk'imyenda n'ibindi, ndetse n'amatungo. Ariko nanone haba amabuye y'agaciro. Yego, ngira ngo abantu bahabaye bibuka ibintu bita ibinyangara. wowe iryo jambo ntabwo warimenya. Yego, bisa umuntu ni ikirombe bacukuramo amabuye y'agaciro. naho haba koruta cyangwa ni hamwe hari ayo nabonye y'amabara. Haba koruta, ariko ngira ngo bahabonye n'irindi buye ririya ubona risa n'irishashagirana. Turumarine? Yego. Bisa nibuka ko ari turumarine. Noneho wamanuka usa n'uwerekeza Masisi, hakaza Rubaya, ariko ugomba nsimbutse ibindi bice. Yego, ntibyabura. Yose nirirwa nyikubwira, ngira ngo twabivuzeho kenshi. Iyo uhavuye Rubaya umanuka werekeza Masisi, ariko uciye hariya za Gatare, ngira ngo ibice byahariwe umaze kubisobanukirwa cyane. Ngendo rwose. Masisi rero buriya ni ahantu harororerwa naho. Yego, harera, ariko noneho hagatandukana n'Ingungu. Hari ibintu by'urutoki, imyumbati muri kiriya gice cy'epfo nayo irera, hakera ibintu by'ubunyobwa, hakera ibishyimbo, hakera amasaka, ibijumba n'ibirayi, ndetse nabyo naho birahera, ariko ntabwo hageze kuri Ngungu. Noneho hakaba n'ubworozi naho. Yego. Ubwo rero ni ahantu nanone Masisi ikaba inzira ituruka epfo mu bice bya Warikare, ahava amabuye y'agaciro mushakamba. Yego. Urumva rero ko hagomba kuba hakomeye cyane. Birumvikana. Masisi ikaba ni nk'ikintu cyunga Warikare kuri Goma.
aha rero ngo inatunze Goma n'ahandi ariko cyane ubu Kinshasa ntibakirya neza. Yego, ahangaha rero gukomera kw'imirwano yaho ikikomeza ni iki? Ikintu cya mbere mbona kikomeza nkoze ubusesenguzi bwanjye, yego, 1994 FDLR ingabo zo twitaga FARE zimaze gutsindwa, ziri hamwe n'interahamwe, batsinzwe baragiye bacumbikirwa muri biriya bice. yego, babanje kuba Mugunga, baba Mugunga ni hariya hagati ya Sake na Goma. Abandi babaza Katare ni uzamutse muri Rucuru, fashe ya nzira ya Kibumbo zamuka ujya Rucuru. Ariko kubera ubwiza bwa Masisi, ubundi Masisi abantu bahabaye bahazi, baze kunyomoza cyangwa baze no kuduha ibitekerezo byabo, bavuge ku bintu nkavugaho. Ubundi Masisi wigeranije na Ngungu, Masisi wigeranije na Rucuru, hari icyo Masisi ijya kurusha Rucuru. Rucuru nayo rero nayo ni nziza, ariko buriya Rucuru ibamo indwara nka za malariya cyane kubera amashyamba. Yego, ariko Masisi ushobora gusazira muri Masisi ugasaza utarwaye malariya. Keretse ibice bimwe na bimwe byegera amashyamba, utambitse hirya nka za Bibwe ugeza Warikare, werekeza Warikare, aho ngaho niho uko ugenda werekeza Warikare ka malariya kagenda kaboneka. Ariko Masisi uvukiye nk'Irubaya, uvukiye nk'Ingungu, uvukiye ziriya za Gitovu, uvukiye za Nyamitabo, uvukiye za Kirorerwa, yego, ndakubwiza ukuri ko nta malariya. Nta malariya, ni ahantu haba akabeho heza, ushobora kurinda usaza rwose nta burwayi uzi. Kandi hari ibyo kurya cyane. Yego, rero Masisi icyo kintu kikayigira nziza. Urumva bariya bahunze, impamvu nayo mbivuze ibyo by'imiterere yaho nuko bariya bahunze, urumva umuntu iyo ahunze agenda arambagiza ahantu hamubera heza, iyo hashaka ubuhungiro bagenda batyo barahahungira. Ariko kuko batigeze bamburwa imbunda, icyo bakoze bariyimitse, ikamvuga ngo ni ukwiyimika. Bariyimitse batangira ni nko gutegeka. yego, nko gutegeka, bagashyiraho za bariyeri, bagasoresha. Urumva umunyamahanga waje gusoresha mu gihugu kitari icye, agashyiraho amategeko mu gihugu kitari icye, gushakamba biba byakomeye cyane. bashyiraho n'imisoro idasanzwe, ngira ngo warayibonye, hari imisoro wahoze useka ngo ni iy'ubunani. Ibyo byose bijyaho, noneho baraza bararengera, bagera n'aho birukana bamwe mu bavuka aho ngaho babahora ubwoko. Icyo rero nicyo cyakuruye ibibazo bya hariya. Ikibazo kiragenda kirakura, barahunga. Bo mu bwoko bw'Abatutsi hariya barahunga, uko bari birukanywe babafataga nk'abo basize bakoreye jenoside mu Rwanda, bo barabamenesha barahunga. Ariko harimo n'abapfuye, ngira ngo bajya kubona bo barya ku manywa y'ihangu. Yego, ibyo byose byagiye biba. Rero icyo kintu kiragenda gitera ibibazo bya hariya birakura, uretse ko na mbere yaho wenda ibibazo byarimo, ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bwemeraga neza bavuga Ikinyarwanda. Ibyo byose ibibazo byigereka ku bindi, ikibazo kirakura, nicyo cyavuyemo biriya. Aho burya ngo umugani ugana kariho, Abanyarwanda baciye umugani ngo wirukana umugabo kera kabaye ukamumara ubwoba. yego, ubwo rero hari abahungu bafashe umuheto baravuga bati ibi bigomba guhagarara. Aha rero niho hatangiye biriya bintu wagiye ubona byo kurwana, hakaba intambara muri Kongo. Kenshi cyane byabaga bishingiye kuri biriya. yego,
ubwo rero imirwano muri hariya rero kuva barahatuye bakahagira ibirindiro byabo FDLR bagiye bahindura amazina kugeza ubwo uyu munsi tubita FDLR. yego nuko ugiye kureba nko mu myaka nka 20 ishize ntabwo bitwaga FDLR, bari bafite irindi zina yatangiye bari bahinduka riri baba FDLR inyuma. ubwo nabinyuragamo niruka. Ibyo rero biriya nibyo byateye kiriya kibazo mu Shakamba, ni nabyo bikomeza iriya ntambara hariya. Noneho ikibazo cyongera gukomezwa nuko abarundi baraje, ingabo z'abarundi zije nazo zishyigikira za FDLR, yego zifatanya na FDLR. ubwo singiye kuvuga wenda ingabo za leta, ibyo byo urabizi. ariko abarundi baje baza bafatanya na FDLR, biragenda biba urusobe, ikibazo kirakomera mu Shakamba. Rero niyo mpamvu ujya wumva hariya haba intambara ikomeye, intambara itoroshye. Hano ubwo Masisi nubwo bayicayemo, na Ngungu ntabwo bayiretse, na Ngungu bayicayemo barenga za Ngungu. Ngira ngo ujya wumva bavuga ukuntu bagiye bangiza iriya parike ya Kahuzi Biega iri muri Kivu y'Amajyepfo. yego ubwo za Ngungu zo babaga banazirenze kare, bageze hirya yayo zo bambutse. ubuza abarundi bihuza n'ingingo. yego n'ubundi mu ngingo ngira ngo none uyu munsi dushobora kutirirwa tubanza kuzibabwira kuko zose zifitanye isano n'iyi ntambara, ni nka hari topic imwe, ariko twanazibabwira bagasobanukirwa mu Shakamba. nta kibazo. yego reka tuzibabwire. ingingo ya mbere ni ukuri kubirimo kubera Masisi zone n'Ingungu. mu 23 ARC na FRDC bari kwitanaho, bitanaho ba mwana. ikindi turareba Tshisekedi na guverinoma ye bahize kwisubiza ibice byose M23 yafashe. turareba nanone gupfa kw'abasirikare b'abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shakamba uragira utyo ukabona bazanye ifoto, iwabo utararangiza gusoma ibiyiherekeje ukabona haje indi. haje indi. Muri iki gitondo ngira ngo hamaze kuza nk'eshatu. yego kandi ziracyaza, zigaragaza abasirikare b'abarundi baguye muri kariya gace. ngira ngo ziriya nizo bapfuye ku itariki 6. itariki 6 ya ntambara ya Bitagata ya mbere. yego ibyo nashaka kubwira rero. yego uyu munsi abantu benshi mu basesengura bari kwemeza ko intambara iriho uyu munsi iri gukomezwa n'umubare mwinshi w'abasirikare b'u Burundi baje, nk'uko wari ubikomojeho uti abarundi nabo baje muri iyo ntambara, ndetse amakuru dufite Kisekedi yarabemereye ibirombe bya Rubaya barabicukuye mu 23 bibakuramo. hategurirwaga ibikorwa by'ubugome byinshi bitandukanye nk'uko mu 23 wagiye bitangaza, ariko uyu munsi ngo barashaka kuyisubiza, ari nabyo byakomeje iyi ntambara cyane muri Ngungu, ariko nanone bidakuyeho na Masisi zone, kuko abarundi baje ni benshi cyane, nibo bari gutuma haboneka ubwinshi bw'abasirikare bubasha gukanga M23 igasubira inyuma. yego aba barundi n'iki kirombe cya Rubaya se? aba barundi rero hariya ni amashiraniro. kuvuga urusha undi imbaraga ni uri bugihamane. wenda mbere yuko tujya no muri ibyo by'abarundi mise ntekereza, yego twabanje tukababwira ukuri kw'ibiri hariya ko ari byo ngingo ya mbere, byaba ari byiza cyane ko tuzanye n'ibimenyetso. yego ukuri ni uko M23 yabyisubije mu gihe twavuga ngo abari bahafashe ntawahanywereye amazi ngo agere mu nda. cyane rwose, sinzi atageze mu nda sinzi aho ahagama. ariko ikigaragara amakuru avuga ko bari bahamaze amasaha 24 gusa bahingiye. urakoze gukoresheje ijambo kuhinjira. yego kuko kuhafata byo sindabyemera, kuko ntibyigeze bitangazwa n'igisirikare cya Kongo. yego cyaruciye kirarumira kiraceceka.
yego ntikigeze kivuga ngo Masisi zone kibayifashe, ntikigeze kivuga ngo minuza Ngungu hafashwe, ahubwo bacecetse bivugwa n'abanyamakuru n'abapaparazi babo. yego impamvu ngiye mvuga ngo cyane nijoro twavuze ngo Ngungu Masisi zone ziracyari za M23 twabishingiye ku byatangajwe na Lieutenant Colonel Wingoma. yego M23 niba yavuze FARDC ntivuge, usibye kugendera ku makuru ahari mu kirere, ariko muri abo bose nta n'umwe uri kurwana, nta n'umwe uri kuri flow y'urugamba ashobora kuvuga ibyo yabeshywe cyangwa se ibyo yabwiwe nk'ukuri. Mu gihe igisirikare cyacecetse kuko nicyo kiri kurwana, nicyo kizi niba cyafashe cyangwa kitafashe. yego njye nahoze mbyita ngo ni ukujya kwifotoreza. yego rero ndumva noneho twakomeza tukareba uko bihagaze, ariko mu by'ukuri nubwo biri kwitwa ngo ni ugufata, nta ruhande rurwana rwa FARDC rwigeze rubyemeza, kandi nibo bari kwitirirwa gufata. yego reka twumve, hari ibitangazamakuru, hari n'abaturage bari hafi y'ahabera imirwano. yego abo bose tubumve noneho tugire icyo tuvuga, ariko ubwo icyo batubwira niko ibintu bimeze, nuko nguko. cyane ko muri ibyo bitangazamakuru turaza gusanga ibyinshi muri byo ari byo byagiye ni nabyo byavuze, ibyo byabanje no gutangaza ko hagiye hafatwa, nibyo bya confirm. gusubira inyuma rero bikavuga biti noneho barahabambuye. ibyo bintu bifite icyo bisobanuye, kuko umuntu uba yatangiye inkuru avuga ati bimeze bitya, noneho nyuma akaza kuvuga ati barahabambuye, ibyo bintu bifite icyo bisobanuye. Mushakamba hari ukuri kuba kugaragara. ni nabyiza kuko nibo baba batumye abantu benshi bagira ubwoba cyangwa bakenera gukurikirana ayo makuru. reka radiyo Okapi izwiho kubogamira ku ruhande rwa leta cyane ikaruvugira, ariko reka twumve ibyo itangaza. yego tubanze twumve radiyo Okapi. Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des tirs nourris ont de nouveau été entendus tout l'avant-midi de ce jeudi dans l'agglomération de Ngungu, ainsi qu'au centre et alentour du chef-lieu du territoire de Masisi. ati waramutse, ati aya makuru aravuga kuba hari amasasu arimo yumvikanira muri Ngungu, yumvikanira Ngungu, ndetse na hariya muri teritwari ya Masisi ku cyicaro cya teritwari n'ahahakikije. ati harumvikana amasasu. ubwo n'umuntu abaza. yego Plusieurs sources, après avoir été délogés par l'armée congolaise de ces entités, les rebelles du M23 sont de nouveau revenus à la charge. Pendant ce temps, la situation sécuritaire reste volatile autour de... ati nyuma yaho abarwanyi ba M23 bamburiwe Masisi centre bakamburwa na Ngungu, ati ubu bagarutse noneho bakaba bahisubije hombi. ati umutekano ukaba utifashe neza hariya. naramubaza twumve. ati naha no mu mujyi wa Sake ntabwo umutekano umeze neza. Alors que les militaires FARDC et les Wazalendo ont passé nuit en Ngungu et à Masisi centre. ati abasirikare ba FARDC baraye muri Ngungu centre na Masisi centre. Nos sources indiquent que les rebelles M23 sont revenus à la charge ce jeudi matin. Ainsi donc, depuis... ati isoko z'amakuru zacu ziragaragaza ko abarwanyi ba M23 kuri uyu wa kane mu gitondo bahisubije. ubwo bisubije Ngungu na Masisi centre. Secteur local de combat
ati guhera saa moya za mu gitondo ati imirwano yari ikaze ati imirwano yari ikaze ahakikije umujyi wa Ngungu. Une partie des rebelles en M23 qui campaient toujours sur la colline Kaongole près du centre de Masisi aurait ati nanone abarwanyi ba M23 bari ku musozi wa Gahongore. Umusozi wa Gahongore nuriya wo hejuru ya Masisi Mushakamba umuhanamye cyane. Yego. Ati bakaba batangiye gutera centre ya Masisi guhera saa 3 za mu gitondo. Certaines sources civiles parlent de la reprise de Masisi centre par la rébellion après environ 1 heure de combat. Ati abasivile amasoko y'amakuru tuvuga mu gisivile iravuga ko nyuma y'imirwano yamaze isaha imwe. Bone imirwano yatangiye saa 3 ubwo isaha imwe yarangiye saa 4. Yego. Ubona aho ngaho mu bice bya saa 4 n'utuntu duke aho ngaho. Ati nibwo ababanyi ba M23 bari bisubije Masisi. Alors qu'il n'y a pas assez de détails à présent sur l'issue des affrontements. Nta byinshi bavuga ku mirwano yahabereye ariko baravuga ko nyuma y'isaha imwe bahisubije. Au niveau de Ngungu, où l'on signalait aussi la présence des rebelles M23 dans une partie périphérique jusqu'à mercredi soir. Ati kugeza ku wa gatatu nimugoroba bavuga ko M23 iri mu nkengero za Ngungu. La situation sécuritaire se dégrade dans le territoire de Masisi depuis la reprise de ces combats. Le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, indiquait que l'armée répond par cette opération offensive aux violations incessantes du cessez-le-feu par le... Ndjike Kayiko bya bindi bye tumuziho rero arimo arababwira ko FARDC irimo yivuna uwo barwana. M23 appuyé par le Rwanda. Par ailleurs, ça qui se réveille dans un calme précaire après un échange de tirs autour de 18h30 local hier, à l'issue duquel 2 bombes larguées par le M23 sont tombées à Mubambiro sans faire de... Ati ejo nimugoroba habayeho kurasana hagati ya ARCM 23 na FARDC ariko n'abayifasha. Yego. Ati hariya mu Isake. Ati rero byagaragaye ko hari mu masa 12 z'umugoroba hari amabombe yaguye ahitwa Mubambiro. Iyo bombe wayibonye Mushakamba? Oya? Hari ahantu yaguye yacukuye. Ndaza kukwereka. Yego. Ndaza kukwereka ndabikwereka urabibona yaguye Mubambiro. Ni uyu munyamakuru avuga je nayibonye. Yego. Ariko ntabwo yari yoroshye. Niyo ndishobora kugwa ku muntu. Igasiga abaye utunyama tubaye nk'iki indagara nini. Yego. Reka dukomeze. Comme un père dans le Nyakira Radio Okapi. Aha urumva ko asoreza aho ngaho bya hariya. Ariko ngira ngo twagira icyo tuvuga kuri Okapi ni yigibi ya mbere kuvuga ikavuga neza. Ngira ngo yabitavugaga neza nayo baba barayandikiye muri za nzandiko bandikiye ibitangazamakuru zo Mushakamba. Cyane rwose twari ko ariko ibyo mvuze kuvuga neza ni ukubogama. Ni ukubogamira aho birumvikana. Kubogamira kuri leta ntabwo ari ukuvuga neza byo kuvuga ngo ndabishima. Yego. So reka twumva uw'Imasisi. Yego. Ewane mwishani hai. Mushe. Waza ngo wane ngo ni yaye ngo bimeze bite? Ngo ni sawa monshere ngo ni byiza inshuti yanjye. Ewane uko wapi sai? Ati ewana uri hehe isaha? Uko Masisi naita Mbuma Masasi. Ati niko Masisi sai Mbuma Masasi Mbuma ubundi ni isasu muringa. Ati ndi Masisi atari ku isasu rimeze naba hanga.
Mbona kuko mtu mwanambiaje Masisi tena Rushebere banani ba M23 bashika mati. Ati ewana hari umuntu umbwiye ko Masisi Rusheberi aba M23 bamaze bongeye kwisubiza. Masisi deja tena bamegamata tena wanaona kama Masisi Monshere. Ati Masisi Monshere bongeye kwisubiza. Ija tena Masisi ndio kumwanyambia bananda tena ba M23 bashinja Masisi. Ati hari umuntu umbwiye ko baye mu 23 bamaze kwinjira Masisi. Bashaganye Masisi Monshere bwana. Ati Masisi bayifashe Monshere. Nage tena bakimiza bazalendo. Ati no kuvuga ko bongeye kwirukana bazalendo. Ariko Mushakamba aba bantu bavugana uyu uvuga cyane ntabwo ari Masisi ashobora kuba ari Igoma. Yego. Uyu uvuga gake asubiza ko Masisi bayifashe ari Masisi kandi ahari hari imirwano hafi aravuga yihishahisha birumvikana neza. Abajene manapa ni pima manaki. Ati hano natwe abajene ni urusenda ni pima ni urusenda ni ukuvuga byabishe nyine byabaye bibi. Ukuvuga barimo kubakoramo umukwabo nabo kuko ikigaragara uru rubyiruko harabo usanga bari abazarendo. Kubareka rero ukaba ni nko kwita kuri songoye wa mugani wa mugabo. Yego. Noneho urumva ko avuga ati natwe abajene hano bimeze nabi ni pima n'urusenda. Ngo ati baraduhiga. Monshere se bajene tuna ati twebwe urubyiruko nta mahirwe dufite. Ati wowe reka nkubwire uko bajya babigenza igihe cy'intambara. Reka nkubwire agiye kumuha inama. Yego. Wewe kuwa pembeni tu ya vyako ile unaona makaske za wewe unabiacha. Ati wowe ntujugumana kaske zawe pyo ngiyo. Ati ibyawe byose ntubifite aho ngaho. Ati mba mbifite. Ati wowe nibatangira kubabaza bagenda babaza buri wese ngo wowe urinde wowe bereke kaske zawe babwire ko uri umumotari. Wumvise ubwenge bwo kwiyoberanya. Kandi ngo yashobora kuba ari umusarendo Mushakamba. Birumvikana. Motari kazi yangu ikimotari una kaske. Ati wowe babwire ko akazi kawe ari ikimotari. Ati nibundi nibyo umuntu akora udakoze ibyo ngibyo ati udakoze ibyo ngibyo babajyana cyangwa bakanabarangiza nawe. hapa tunakimbilia wana ndio basi maana tuko tunapita mu makartie ni danje Monshere saa hizo. Ati ubungubu turimo turiruka turacangacanga mu makartie twihishahisha Monshere. Ati buretse munakimbilia hospitali. Tunakimbilia sio hospitali saa hizo. Ati ubu twirutse tugana ku bitaro. Turumvikana? Ati ubu turimo turahunga twiruka tugana ku bitaro. Sasa mlo Masisi mbona bapita ako lakini hakuna hapa atari ko murimo murabanyuraho avuga ba M23. Ndatoya tunaza dizinje mu magari. Ati turimo turakata tukanyura ku ruhande twihishahisha. Umakati memulo musantre pale ku rompo yetu ebikwa kusaji banani hakuna sai. Ati none se hahandi wacu hariya muri rompwe ni bande bahari isa. Ati nta numwe uhari. Ati bararwana hano bimeze nabi n'urusenda. Ati buretse turaza kuganira nyuma Monshere. Urumva ko Mushakamba hano umuzarendo waba hari no kwihishahisha. Yego. Ni ukuvuga barimo kubahumbahumba mu makartie ya Masisi. Ntabwo babakira. Urumva rero ko bitoroshe. Nashatse twakumva n'undi. Kumva n'undi hari n'izindi nkorereje nk'ebyiri z'ingungu. Yego.
ati bite Muyomba, bite marume. Ati Masisi ubu ngubu ni umuriro wa wundi ugera kure. Biragaragara ko M23 yongeye kwisubiza umujyi. Ati M23 imaze kwinjira mu mujyi hose, yahajagajaze n'injoro bacengeye. Ati abari mu mujyi abandi baje kubatera ingabo mu bitugu, ati birakomeye. Ibintu nuko bimeze. Ngibyo rero nuko nguko. Izindi nizingaye nize ebyiri ngufi imwe ifite amasegonda 22. Yego. Indi 10. Reka twumve iyi. Yego. Mukomere ngubu imirwano yongeye kubura muri Ngungu. Rusekera bayishubije naho n'ijuru bitaro bya Gisimba naho niho bari. Imana idufasha Ngungu bararekipera ejo turasubirayo pe no gusenga cyane. Mudusengere turasohoye ingabo ziravuze ngo zirananiwe barasohoye. Urumva ko FARDC ivuze ngo irananiwe? Naniriwe da. Ukuntu bimeze? Yego. Imiterere ya Ngungu niya ibitaro bya Gisimba bahisubije na Rusekera. Aho ngaho hanyuramo ikiraro umugezi. Ni ikiraro ariko ntabwo ari ahantu kure. Ni ahantu wambuka winjira muri Ngungu, ni nka kuriya ufashe Muhima. Yego. N'ikinamba wambuka winjira ku Kinamba. Ni nka kuriya. Yego. Urumva rero niba babisubije hariya ahantu haba hasigaye ni biriya bice byahagana Murambi. Byahagana Murambi niho haba hasigaye no gukomeza inyuma ya Murambi. Ubundi za leta zirananiwe zisigaranye imbaraga zo kwiruka. Niko bimeze. Batangiye gukuramo uniforme. Rero abantu bavugaga ngo FARDC kandi wumvise ko ni hose aho bagerageje kurwana hose niko bimeze na Sake nuko. Yego. Niba M23 irimo irasa mu Bambiro. Mu Bambiro abantu bahumve neza uba warenze rompwe. Warenze rompwe ya Sake ugaruka hino. Ugaruka hino ahantu hari akagezi. Yego. Werekeza hino uzaza Kimashini na Mugunga aho ngaho. Urumva rero niba hose M23 yahaje ikaba irimo gucana umuriro bimeze bitya. Nishakamba hari ikintu dukwiriye kwitega. Yego. Intambara igiye gukomera buriya ntambabazi ntampuwe zirimo. Wabyinaga agiye kurira. Birakomeye cyane. Ikiriho nawe tinya impamvu Njike Kayiko bamubazaga turugamba rumeze rute turi kwivuna umwanzi ariko ntavuge ngo hatwahafashe. Ntagire ikindi arenzaho. Nkuko ejo bundi bamubazaga yavuga ngo bafashe Lokalite agaceceka ntavuge ngo Lokalite. Ntavuge zareso. None n'ubu ati turi kwivuna umwanzi akarekera. Ibyo rero bifite icyo bisobanuye nuko burya nakubwiye aka ka message bahanahanye. Ngo yakambwire nshobora kuba akambwiye ariko kambwire n'abandi bakumve. Hari aka message na ba FDLR bagahanahanye umwe gahundi. Amubwira ati wana batugezemo. Ubu tuvugana izi nyenzi nimbi pe. Ntabwo bavaga kwizima. Basaze kabisa. Ntabwo turabakira. Yego. Bivuze ngo umuriro wakomeye mushakamba. Izirakomeza ati se biri kubera he? Ati za Ngungu.
aha ni ryari ni mu kanya gato gashize. ati yego urumva ko babandi bananiwe nyine ni abo ngabo ngo banze kuva ku izima aho bahanganye nabo cyane. niba biboroheye arega ni urugamba kandi barabizi ko batarushoboye ni uko baba bitwaje ubwinshi n'agahimbazamusyi Tshisekedi aba yabahaye. Yego batereka dushimisha umusaza. Yego ariko bikarangira bibaye ipfabusa. ntabwo byoroshye hariya rugamba rwaba rugamba mushakamba. umugani wa mugabo ngo inkende zirakonera ariko ntabwo ziba nyir'umurima. ntabwo hariya bamenyereye kuvuga inkende ngo ni imbeya. bamenyereye kuvuga imbeya. ngira ngo y'urugamba turayatomoye yose. turayatomoye arumvikanye arasobanutse. gusa hariya ntabwo byoroshye birakomeye pe. ngo guhiga ubutwari muratabara nawe. urugamba rwabaye urugamba. niba barajya gusiba ibyo banditse simbizi. nakunze wa mugabo witwa Steve Wembi. Yego yanze kugira ibyo yemeze FARDC nta kiremeza. Yego arangije ati iyi saha kuri iyi saha amakuru aturuka mu burasirazuba nuko FARDC nta kintu iratangaza. nta kiratangaza kuba nta kiratangaza nuko bitoroshye. nuko bitoroshye. ikigaragara FARDC kutavuga nuko pwe ya nyuma ikonfirma ko bafashe baba batarayigeraho. bivuze ngo hari n'ikindi gishobora kwitera ipfunwe kuvugwa. ntabwo ishobora kuvuga ngo baratwirukanye. ibyo ntiyabivuga. kuba idashobora kubivuga rero biragenda bikayitera ipfunwe igaceceka. niho wumva banjike kayiko bashobora kumara ukwezi batavuga. barambiwe kuvuga reprise strategique. ngira ngo wa wundi w'Irubero ntuheruka kumwumva. wa wundi hari uwo wari wumva. abandi bose ntibamenye ibyabo bari cyane n'abandi. rero bavuga iyo bafite amakuru meza bivugaho. cyangwa iyo byakomeye bakavuga bati duhimbe noneho ibinyoma tubeshye. ubu rero yaba ari mu ruganda rwe rw'ibinyoma wenda ashaka ibyaza kubeshya. ariko ikigaragara babirukanye rwose. gusa abanyamakuru nabonye bari mu gahinda bo muri Congo cyane. hari umugenzi wabo witabye Imana atemaguwe. atemaguwe Lubumbashi. Yego bamufashe rwose baramutemagura. ni ibintu byababaje abanyamakuru. Yego bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yego ndeba ko mbona amakuru ye amazina ye nako. Yego naramuka abonetse ndaza kuyavuga ariko dushobora gukomeza twaba dukomeje. reka dukomeze. mu Cyakamba hari cyangwa muri harya ni FDNB. Burundi Force Nationale de Défense du Burundi. ahantu hashobora kuba hari ibintu bikomeye. ntabwo byabura. ngira ngo wabonye uwo bita Lieutenant Patience Gapara. yaryamiye ukuboko kw'abagabo. ni umusore wari utaramara n'amezi 6 ashatse umugore. ngira ngo wabonye undi witwa Justin Nimubona. Yego nawe yaryamiye ukuboko kw'abagabo. hari n'undi batashyizeho izina. wamubonye? Yego namubonye. umuntu wazinze ishati neza banditse mu gatuza bandikaho Rikusi cyangwa Muguhe. Yego Muguhe ndamufite. rero noneho akaba hari ahantu
ikindi nashaka kukubwira ni hari ikintu utarabona, hari umugabo witwa Ruburika Bob. Numvise ibyo yavuze. Umwe w'umurundi, yego, w'umunyamakuru uvuga cyane. Wamwumvise? Oya. Ntabwo wamwumvise. Ruburika Bob, reka muguhe uraza kumwumva. Ariko ibyo avuga aramagana ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Avuga ko gahunda yabo nyine kwari ukugira ngo bajyane batware bajye kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside hariya muri kariya gace. ngo ibindi nibyo waba wabonye. Yego. Ariko Kinshasa nyine yahakaniye ngo pake kure mu 23 mu bice byose irimo. Bimeze bite? Yakaniye ite? Tubwire. Ejo habaye inama y'umutekano. Iriya nama y'umutekano bayivuyemo Mushakamba. Ngira ngo rino jambo rya Muyaya tuze kurivugaho. Yego. Waribonye? Naribonye. Warikurikiye? Ntabwo narikurikiye, nirebe isomeye inkuru. Birashoboka kuba abantu batarisobanukiwe ko ni umwe mu bantu batakita gukurikira Muyaya rwose. Oya, ijambo rya Muyaya tuze kurivuga kuko ntabwo twaryirengagiza. Ntabwo twaryirengagiza, tuze kurivugaho ikigoroba, tuze gushaka akanya turisobanurira abakunzi bacu. Kuko ndamubona ahagaze hamwe n'abandi bari hamwe mu nama. Barimo na Nose. Nande? Barimo na wa mugabo w'umwicanyi umaze abantu. Uri kamara inzoga abantu sibo yananirwa. Uriya mugabo ngo ni uwa mbere ku Ruyama. Ruyama uraruzi? Ruyama ni agasembuye. Ese iyi ni imvugo ya kenshi kandi ikurikirwa no gukubitwa bikomeye. Yego. Ndibuka 2023 wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rutundura. Ndamubona umusaza rwose. Yavugiye mu Bufaransa muri Amerika ko agiye gukubita M23. Yego. Ko baguze ibikoresho bishya bigezweho. Barangije ahubwo barabibagabira. Barangije byose barabyamburwa, ndetse na Gisekedi mu nama ya ONU ajya mbere y'abaperezida bose y'isi yose bavuga ati ubu twariyubatse bihagije. Igihe barakubiswe ivumbi. N'ubu wabivuze na Muyaya yabivuzeho. Yego. Yavuze ngo ni monte en puissance. Igihe barakubiswe ivumbi riratumuka cyane. Adaciye iminsi Jean Pierre Bemba baramusimbuza. Yego. Jean Pierre Bemba asimbujwe hari mu kwa gatanu 2024. Yego. Haje ndumva hari mu kwa gatanu mu kwa karindwi gutyo hagati aho. Yego. Wagiyeho witwa niba ari Kabombo niba ari inde. Yego. Arangije ati iminsi 90 yonyine irahagije kuba twafashe za Kanyabayongo umwanzi ibice byose by'igihugu twabibohoye. Umuvaniyeho icuma ariko nubwo ntacyo yayimajije. Ubuze ijana. Yego. Iyo minsi yarangiye nta hantu bafasha, ahubwo M23 ikomeza kwegera imbere. Yego. None bwana Sentama, urabona iyi mvugo iri butandukanire hehe n'izindi zavuzwe n'abategetsi b'Kinshasa, cyane ko atari ubwa mbere buri wese abivuze? Mushakamba burya hari umugabo nabonye ajya kurwana akavuga ngo munkize ntamwica. Ibi rero nabyo ni uko. Ikigaragara nabyo ni uko ni ugukanga, ariko kuriya gukanga ntabwo ariwo muti wa kiriya kibazo. Umuti ni ibiganiro nk'uko abantu benshi bagiye babigaragaza. Kuko ni igihugu kiratakaza Mushakamba. None baba bikanze zira mbaraga zaturutse Burundi?
haje n'izindi uretse ko twazivuze burya ngo twavuze nke burya ngo haje abarenga 600 si ngaho twavuze nkeya tuje kumenya ko hari abandi burya dushobora kuba waduha amakuru yarabonye bamwe abakurikiyeho ntababone ariko burya ngo ni 600 yego ariko zisiba gukubitwa mushakamba ese ko zikubitwa ko zirukanwe ngungu uzo zanatinye no kwigeramo ahubwo ntabwo zahinduye arega bane nibura ngungu zirukanwe rero zishora nese umuntu yakwirukanye kabiri kose hari icyizere mushakamba kabiri ku mugabo ni ikosa nta cyizere yo kubiswe rimwe ugakubitwa bwa kabiri wirukanka ntibiba byoroshye ariko reka abarundi baboshye buriya abarundi kuboshya perezida wabo yari yamuburiye yamubwiye ati uyu mukate mufise ati uyu mukate mufise nimutaye ugabana ku neza uzoza kubagabanya azokwama yifatiraho uwe nuko aje kubagabanya nawe ari kugwaho ari kusigamo amaraso cyane icyo nicyo kigoye rero iyo abo wumva aba yarumvise kiriya gihe barumvise kiriya gihe kuko ntacyo yamuhishe ntacyo yamuhishe rwose ntacyo yamuhishe pe ngayo nguko nyine nuko ikiriho nuko CNDD yashyigikiye ko bajyayo ubundi yatutse u Rwanda ngo kuki rubabazwa n'ibya Kongo yego nabo ukibaza impamvu bajya muri Kongo ntibarwanye nuza Red Tabara ahubwo bakajya kurwanya M23 ariko nukurikira Bobe Ruburika yamubwiye yamubwiye pe byiza cyane rero reka turebe iripfa ry'abasirikare b'abarundi risobanuye iki rivuze iki riragaragaza iki abarundi barapfira iki abasirikare b'abarundi barapfira iki dukurikije amateka y'abasirikare b'abarundi muri iyi ntambara ya M23 yego batangiye bambikwa imyambaro ya FARDC bakava iwabo bayambaye yego bavuza induru Burundi bugeze aho burabihindura yego ubambika imyambaro ijya gusa n'iya M23 yego ariko idafite banga gushyiraho idarapo ry'igihugu yego niba wasomye neza bwa butumwa bw'abari abasirikare baguye hariya by'umwihariko uriya Muriyentona yego makuru yemeza ko yaravuye muri Somalia yego ndetse yageze kuva yajyanwa muri Kongo atari yarigera avugana nabi wabo cyakoza ku itariki ya 5 ngo yabashije kubavugisha ariko ntiyamenya ko ariko nabo ntibamenya ko ariko basezera abo abashije kubona hatira telefone yego nyuma yaho nibwo inkuru yaje ivuga ko byarangiye yego rero ikiriho irantambara yarabananiye cyane yarabananiye rwose kuko buri gihe niko bapfa ntawe ubasha kwiresista yego ntawe urasha kwiresista rwose yego ubwo rero abarundi imbere ya M23 byarabananiye rwose byarabananiye neva yarya amafaranga atayarya bamenye ko imbere ya M23 bananiwe ari insina ngufi ku rugamba bitewe nuko M23 ibitse imbohe zabo yego nyinshi cyane nazo ubwazo zabyara umutwe wa gisirikare yego M23 yishe benshi amafoto yaragaragaye kuva mu myaka ishize intambara Burundi bwakwinjira mu ntambara n'uyu munsi ibari mu biriyo
nubwo bari kubuzwa kugaragaza agahinda no kuba bapostinga kuri stati cyangwa ahandi bapostinga abantu baba banditseho ripu ngo batabamerera nabi, barabacecekesha mushakamba. Ega iyi ntambara yazanye byinshi. Yego, hari inkuru nguhaye nonaha. Yego, iravuga iti ni muri Congo, tout soutien direct ou indirect involontaire au M23 ou publication des infos sensibles aux opérations militaires désormais passible de la peine de mort en République démocratique du Congo. Ni ukuvuga n'umuntu uza kujya atangaza amakuru abogamiye kuri M23 yabigambirira atabigambirira ngo azajya ahanishwa cyagihe. Birumvikana. Tekereza ariko kugira ikintu ni ukujya bamutwara angenga. Tekereza kugira ngo ikintu kibageraho bandikira Ubufaransa, bandikira ibitangazamakuru bikorera i Burayi, by'ibinyaburayi bikorera muri Congo, biba byarenze urugero, biba byabarenze. Kandi ikindi bakurikije uko intambara iri kugenda, barabona ejo bazatsindwa ruhenu. Bakabona abanyamakuru batazihanganira kudatangaza Goma Tombe, kudatangaza Bukavu Tombe, kudatangaza Butembo Tombe. Yego. Kandi bakabona bizaba ari igisebo. Yego. Akaba ariyo mpamvu babigenza kuriya. Ariko se ko n'ubundi abanyamakuru cyangwa bo ku ruhande rwa M23 nabo ku mbuga nkoranyambaga nabo bahagaze bwuma. Aba narabonye Al Jazeera itagikozwa ibikangisho bya Kinshasa, bazagira bati zabayobera. N'ubundi ntawe uhisha inzu ishya. Yego. Ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Bishoboka ntibibaho. Tugane ku musozo mushakamba. Yego, tugane ku musozo. Dushimire abakunzi bacu bari badukurikiye, tubibutse ko duhari ku bwabo. Tubibutse ingingo twaganiriye ku kuri. Birimo kubera Masisi Territoire na Ngungu. Yego. Ubwo M23 na FRDC barimo bitana ba mwana. Ikindi Tshisekedi na guverinoma ye bahize kwisubiza ibice byose M23 yafashe. Ariko ahangaha twakubitsa abantu ko M23 ARC yababereye ibamba. Bashushubikana. Yego. Tuganira kuri iri pfa ry'abasirikare b'Abarundi baguye ku rugamba hariya Kivu y'Amajyaruguru, aho badahwema kwicwa kwivuganwa na M23 ARC. Barakoze rero abakunzi bacu. Twifurize umugoroba w'igicamunsi cyiza. Nakagaruka. Kandi bibuke gukanda subscribe abatarayikanda, bibuke gukanda like, bikorwa rimwe kuri buri nkuru, banakande share. Gukanda share byo ushobora kubikora inshuro ushaka bitewe n'umubare w'abantu wohereza inkuru. Banatwandikire babinyujije muri comments, badushikiriza ibyifuzo byabo. Mushakamba ahangaha hari umukongomani kazi muri Afurika y'Epfo yanyandikiye we ntajya yumva Ikinyarwanda, bakunda kunkurikira mu Gifaransa ngo ariko ngo Gifaransa ngitangaza gake. Ndamwizeza ko uyu mugoroba nza kumuha amakuru rwose y'imvaho. Yego. Utarateguye ngiye kuyacishaho. Abe hafi rero aze kunkurikira. Yego. Sinzi ariko yavuze ngo ntiyumva Ikinyarwanda, sinzi uko turi bubigenze. Uramusubiza muri commentaire. Ndamusubiza muri commentaire. Nibyo byiza. Commentaire araza kubibona. Menyesha vuba nitusoza. Yego. Ni ku musozo rero igicamunsi cyiza mushakamba. Yari Sentama, kroni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye mwese mwakoze. Imana ikomeze ibane namwe. Ukuri nuko turongera mu makuru yacu ari buze gusubira.